Koila mati arlong cingkin arleng along LP truck ahiring tangrak pen kacingkoi. Kardom, pini nili alkenis karbeng long than pon dibang puthari sabilang tuan, non betang ton penardi ponita. Lakaing korapon nilip MSC constituency ke parlo. Howang teron arong adung arlong cingkin arleng along. Nilip ICDS department along sang nangaton ihu magari ahiring tangrak pen kacingkoi. Dipupen nilip ICDS asa hemalong sang nangaton ihum. LP truck number S01 DC 1971 agari toward ebeng cingkoi phir ajok gari abang kanok tipiklo. Bonda sang abang thangnat kanok avelang. Lapen gari kate war lapen. Helper abang asa baking along aduk dolo puta nang thandun. Kopai kemi muni dapran abang kaphriang ang avelang. Lapen driver pen ang thandun ateng ke bomkura da porfai truck apor malom sila so ahoni ke pho pusi pherang ke ang nong thandun. Chokia lapen Philip Tisoloti ke minus karbiang long. Kedam tang ni pai kret rock share ni PWD kohora road divena sahe malong kohomre damason thotse tang ni pai kret share kebar ni kohora sol conservation divisional officer sahe malong kohomre dam labangsa hot sai khe tum sahem jawang we pin purong ara tumen pherang ke tum phanang thandun si adimaklo andor bagri press club abitung atum pen pale damlo lason ji dor bagri MSC constituency angkang kohora sol conservation divisional officer asa hemalong Penanarni penta office asai fula pen officer atum sahem cedang bang wipin pu rongara tumpen ferangke atum han birota palisi adi maklong an ferangke atum pale damlo bangso ferangke atum khomri dam hot sahem sai pu long bang pian se jetong dam chot lapen halapu senior assistant claim bang phi basa ping tipi penanga thandun ki nirito mistap bang kebdo lapen keso madlip kena tumta do pusinang thandun lason thak se halapu junior assistant claim bang pu bidram taro penanga thandun tuke nirito office along bang kebdo lasong bang pena jaga tumke live kena tumta do pusinang thandun sitame ferangke atum pen register along kelang pona hot ke thek long atengke rida gabe pin lapen stap ta bang plian si chetong dam chot lapen halapu sol conservation divisional officer hokomnat abang ta sahem chedam bang wipin pusi rongara tumpen nang thandun rinti lapen dio hokonat ke sahem chedam de pin si bainong en bomlo lapen non retire to panlo lasi sarlam theason sarave oso chok mengawe piureng dok puason ke peman ri pusi chirok to arat pen ning ripon lasi lason abang pu mate dio hokonat apan local MSC Richard Tokbi MLA Dr. Numal Mumin Karbianglong Thomas Council CM Dr. Toliram Rang MP Horen Singh Bela pen sol conservation EM Madhuria Dekia Pukon atum insai haijima puta cerok tokara tumpen ningje pon rinti Kaziranga pen Thompson terang luti Kiminus Karbianglong Exxon en malson na cibang ber tu mayat pulason itu ada office sitting ada bang ber de la songbong ke kisuman ke filmmaker demonstrator hai ke filakam mati ki atau mane film sudah bang kok no ni tum register technology register lo tendency ni tum technology le dala so puthana ni kilo pachini jin santai no la bagge indut bahini la son pine ke so pine ki un e rangon e so na bu ada office nang ni le la so ke so
Oh, application ang lili. Di sort of plan siya gini. Kela fil tu pilo ku dai la kenali tu wrong lo. Lagi kisule kita office. Kira mi kali lo la pakai. Non application do, wala inut pila ko Merina. Operation lagi application ang si. Dah kita kan dalam tu kota doma. Oh, quarter do. Kota do. Te kota ke do bang ansi nali tu kitu lo. Quarter ke ano itu visiting do Nali bang kota sudah mana lihat segitu. limitan yang sih. Nalo nali hem ke. Buka hati. Buka hati si abdal. Nali kita pengen wang nadak. Hem pengen wang kon anak polo dah nali le. Ada kontak ya nang. Kalau di te dah nali tu. Sana nang lihat tu pas kesulitan tak. Kadang milimen ke bidarang taro na penili rong da komong penili kido da potar sido apen nilia pu ni klembom la ke junior assistant Tela dak office long staff bang andolo. itu office staff ke da office thing bang kep andu bang kep duang bong pen da potar do bang kep atu apen ade tumbang ke tak fil tumhan stami dak dipon masih fil tumbang ke fil gedam puson tadu 다 staff tunge chivang vera sondoma oh cikan po ke dak ke dibion matidi dibion masing ke tam do di masih bom na pen Hupen ada tum ki bangwe tum do he sitami bangwe tum sitami la suti en bangsa letar bang citi teka antela nami chini dung ma da soilong divisional officer alang le men bang sonde oh ini tum bangsa dibion lo officer men lagi konak ko konna Nana sorne alang li. Guwahati te alang li bake nitum ke bang batai tin sta melang li panchi tong pede nasi alang li ke bang we binong ma mate kopi pola kiban be binong kali la bangke lage nali tum bang bang cukup hedet pason ke doji he stami atheke inur officer puludang te isi adibion long stami ma kapre long stami kam do kok makiti ke non election pora nali lo lasmi ke hala returning officer si la milito sar pake kita si ini stami election meeting do posible antela pena ko kapre stami diffuse stami meeting do ulason stami meeting do penia son la pen account account pe ni la hai puludang te office kina tena por be la son ante nikani sipen bitai anwang bang kan si pola mali iroi pen ipong la son ba antela na pola ani sini ni la kido anakam sta me claim tikang pon ka ko sidang tu tela register long hai hola ame stock lai pine to check chema attendance ka vi lai tum check chema pocek la son bang men tum di bang pocek lo na tum la attendance bang ke cementen ni usi na tu tikang kang sta me ini tum indur bahini tum bang la kam do otik tiga son bang ke dang po ke ukam claim rong pong la su attendance tami la suhi bang si piteni detekti tatu Election Commission of India teng pen my vote is my future power of one vote po puthak thang ni paikrener ke barni nijang Karbi Anglong Hamren Deputy Commissioner sa Hemalong Phirangkia mai padoponlo labang salong voter awareness contest mate vote ke jokjia farman kacherok tok asike online pen si padoponji pusi Phirangkia mai long Deputy Commissioner pen pangdakpon Hamren pen birsong rangloti ki minus Karbi Anglong category competition এটা হচ্ছে কুইজ কন্টেস্ট হ'ব স্লোগান সং ভিডিঅ' মেকিং কন্টেস্ট আৰু পোষ্টাৰ ডিজাইন কন্টেস্ট এই গোটেইখিনি অনলাইন হ'ব সকলোৱে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব গতিকে ইয়াৰ লেভেলবোৰ কি আছে কেনেকৈ আপোনালোকে এই খবৰটো মানে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলোকে আমি জনাবলৈ আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ লগত ABC ৰহমান আছে তেখেতে এই বিষয়ে আপোনালোকক ডিটেইলছ ক'ব ক'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ভাগ ল'ব পাৰিব
তিনিটা কণ্টেষ্ট আছে ধৰক শ্লোগান সং আৰু ভিডিঅ' মেকিং কণ্টেষ্ট তাত তিনি ধৰণৰ প্ৰফেশ্যনেলে মানে তাত যোগদান কৰিব পাৰিব যদি কোনোবা আৰ্টিষ্ট আছে তেখেতসকলেও পাৰিব বা কোনো প্ৰফেশ্যনেল আছে তেওঁলোকেও পাৰিব আৰু লগতে যদি কোনোবা এমেচিয়ৰ কণ্টেষ্টেণ্ট হয় তেওঁলোকে তাত জইন কৰিব পাৰিব প্ৰত্যেকৰ কাৰণে মানে প্ৰাইজ মানি বেলেগ বেলেগ গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিলোঁ যাতে আপোনালোকে সকলোকে এই বিষয়ে জনায় আৰু আমাৰ জিলাৰ পৰা যাতে ভাল এটা পাৰ্টিচিপেশ্যন লগতে আপোনালোকে আৰু এটা জানে যে আমাৰ কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন অতি সোনকালে অতি মষ্ট প্ৰবেবলি এপ্ৰিলত হ'ব পাৰে গতিকে তাৰ বাবে আমাক নটিফিকেশ্যন এটা কৰিছে যে আমি ইলেক্ট্ৰেল ৰোলখিনি পাব্লিছ কৰিব লাগিব তাৰ আপোনালোকক ডেট দিয়া হৈ গৈছে গতিকে সেই বিষয়েও আমাৰ EDC ইলেকশ্যন আছে তেখেতে এই ডেটকেইটাৰ বিষয়ে আপোনালোকে ক'ব তাৰ আমি যেতিয়া আমি পাব্লিছ কৰিম তাৰ অবজেকশ্যনছখিনি আমি কেতিয়া ল'ম আৰু কেতিয়া ফাইনেল পাব্লিকেশ্যন কৰা হ'ব সেই বিষয়ে ডেটকেইটা আপোনালোকক জনাই দিব আৰু লগতে আমি আপোনালোকক হেণ্ড আউট দি দিম এই কম্পিটিশ্যনৰ বিষয়ে আৰু লগতে আমাৰ যিটো শ্বেডিউল ফৰ ড্ৰাফ্ট পাব্লিকেশ্যন সেইটো শ্বেডিউলো আপোনালোকক জনাম গতিকে আপোনালোকক ৱাইড পাব্লিচিটি কৰিব Lakakresi Langfer constituency ke parlo Bomro Adorso Hawara Long Thare Monus Intiahin Benchepatir Pi Ponsi KNH Memorial Dance Academy Kangpupon Labangso KNH Memorial Dance Academy Kangpupon Ateke Bomro Adorso Hawar Klim Somaratumapan Aning ke Parung Pen Kekan ke Pecali Ji Lapen Klim Somaratumapan Akang to yang deng along kekan ke Tek Pen Kepali Donjia Pansi Monus Intiahin Ben Klim Somaratumapan Isi Kemesen Kekan Achatai Thik Pipon Lo Tari Monus Intiasar Piasar Buramen Pensila Bangso KNH Memorial Dance Academy Karlitang Kamsing Inti Lapen Karlitang Harvey Tok Bipialang Litumamen Pensila Bangso KNH Memorial Dance Academy Biponlo Lapen Labangso KNH Memorial Dance Academy Along Kekan Ketan Ponji Sami Surita Teron Piahin Bensitan Ponpo Labangso KNH Memorial Dance Academy Ingpu Pon Pia Prang Karlitang Kamsing Inti Lapen Karlitang Harvey Tok Bipialang Litumapan Chigimo Ponsi Labangso KNH Memorial Dance Academy Bomro Adorso SGB Babu Tok Biahin Bensing Puponlo Lapen Labangso KNH Memorial Dance Academy Kang Pupon Along Alia Mana Pengpen Kacetong Don KSA Harohar Regional Committee Kongchon Bangakai Budho Terang Bomro Rangsina Terang Bidisar Hemari Singnar Mongol Sing Milik SGB Babu Tok Bi Kaling Tok BP Bomro Rangsina Terang Amai Puakai Atur Tiso Bomro Biso Koida Headmaster Lapen Penan Kethe Kedinga Tum Cetong Donsi Labangso Amai Mesen Pen Pacun Ponlo Komentu pensi ke pangchen ponji Labangso Rata Pantan Ponika Sorry biglo Lapen Kado Kare Karbeng Lora An Sabe Lede KNH Memorial Dance Academy Principal Nili Labangso KNH Memorial Dance Academy Labangso Kangpupon Pini dan saya Pupon Lapen Labangso KNH Memorial Dance Academy Kangpuji Bukamatan lagi Lagi sebetulnya kan Koira Si Sama-sama Lapen Nili Hawarlo Nilitung atau Hawar Lapen Nilitung Begwat Hawarlo Nilitung Asomar Nilitung Hawar Bombe Hawarlo Sampai Hek Lapen Te Kacini ni Tuh Lasi Laan Suse Nilitung Hawar Pacin Turji Lapen Te Angsongan Kapale Donji Wah kemang pensi Labangso KNH Memorial Dance Academy Pon ini Lapen Te KNH Memorial Dance Academy Pemakai Kemang Te Kamsing Ti Lapen H bagi harga topi Kaletan Jadi satu Lapen Labangso Academy Lapen tangte kebang jilangan ni Labangso KNH Memorial Academy Dance Academy Long Ini berita ke lansing ang tonton iglo, lai bom tami, LK News Karbiang lo.